Arni si heta duik lo si duna tumpi posit duni kider lo dak ke. Halake bang anu ka pre tum se claim athema tuliram rong hang si kipu gedi Arni si protest. Oh Arni si protest ni si bang. Reporter hin pen aprang si karju cheng akuation jay kathar alang li hin pen thakdun pamilo. Alang li ke thakdun chok chi bang ke lage rat sing sai po. Bon same alang li thakdun pamilo. Okay sir, pini laso memorandum ka submit RG ding pick pesin tum karju long lo. Sita pini bang armung kom hek kopi pone. Armung kom hek atheke si sik pe melo ka de tum ta wang lo amat alang li tum gari ka dop ka fe mane khang thip bange. Labang ke second question lo anut ka praga reporter pen si karju pon ta haji labang ke. Sita me alang li mission me se thakon lo. Labende isia question bang nali tum phane dihin bersime na arju koning tum kopia porsi ala litum daga rally ki dun ji atum aghari khang non laplo mate penana aghari ke khang check lo nali tum josi chini lo lotang te comments bikta sir non ke na tum ke break up thak si top priority lo la si nona bang ke six schedule ke si themu pu ke rong e than thelik lo non ke break si nang vek pu si than vet pu lage six schedule themu pu yok ta than theke labang so question long seme litum thek bonong lo jay kathar alang ni thagdun pamilo Reporter hin ben arjupono article 244A mate hemprek si top priority lo bokolam jay kathar alang ni thagdun lo kalang lo lalu pulo tang delum chinila answer bang ke longpon edlo puthor arjuthulo alang li reporter hi me puthor arjuthulo 6 season ke themu puke dani tum rong ke than thelo bopu labang so question seme alang ni thagdun elo alang litum pulo nelitum 6 season themu puke ningje je jay kathar than thulo 6 season themu puke jokta ningje je ke pu Nilihin ben bangke 6 schedule themu bangke epichal si tum kaning je bangke nili ke arjuponong lela nang tum arjuponong le ne bor se melang litum 6 schedule awareness bangke pipon pick athe 6 schedule ing tango elang ko selang litum hin pen je ponlo labang so apot se elang litum rong ajus tame awareness 6 schedule aputhak pidam ver 6 schedule ajakong theu pu bangke ahok lo alang litum je pon ver bon sitame article 244A aphante mate hemprek aphante 6 schedule themu pu bangke kening je bang nilihin ben arjuponong lela Nana tum ke aprang ke lasi dambom ke nana tum ke themu popot ka leader nana tum ke non ke hemprek si chelar notification lo lasi la kalilo ke chelar kalilo nang litung ke chini si chok chela anang le hala 6 schedule thek thek autonomous state aveda ji ke nana tum ke non ke hemprek si top priority aprang 6 schedule lo aprang bene kali sir Jagatha ningje elo aprang pandalo po alam nge ningje elo bon same reporter bang arju poning tu te mate bisas mate crying tum te asan se dokolo alang li challenging hoy asan se neli ki mathadam Athi alang ni ningjelo jay kathar ningjelo aprang patelo pola mage ningjelo bon same reporter alang ni bang kaningje ke aprang pane kalisar puse alang ni ningje thuro lalu pulotang te elitum debate mate challenging hoya sosido APHLC atum hempreg aphan important mate priority pima pipema puang thek bang ke bang so photo long pel same elitum chinitam ponunji dak same ke tokdo 6 schedule to the Constitution of India and pudo and autonomous Alang litum jong si hempreg upon priority pipe pulutang te labang so autonomous state bang tokon pede jima pusi matha bon stame non mag alang litum same important PC dak same autonomous state pu tok tan lo bon same alang litum hok lo 6 schedule ing taming ji pe kai ki alang litum same ning je vet athe alang li hi ben same pachini pon elo 6 schedule jong si abi pulutang te hempreg same kelong di panum e puselang hitum hin pen je pon anang le hala 6 schedule thek thek autonomous state aveda ji ke nana tum ke non ke hempreg si top priority aprang 6 schedule lo aprang bene kali sir jay kathar thagdun lo aprang bandalo pulo bon same reporter bang pulo aprang ban ke kalisar pu labang so alam the mate labang so align anteng pen pulutang te lagi si debate mate isi challenging ason nang nak sidu neli jungjung ke matha ke kali kalang sitame jay kathar bang ke alang li thagalo reply adlo ahok kali kalang chok chok chi bang ke lage rat si inside kalang lo nelitum neli 2016 arni HSDC aphan neli ki putekang neli hadak sidol so itu autonomous state ke hangbom lo amat ke hang abatai tin 6 schedule power bang je than chet titi je surrender de titi la si autonomous state hang vek na polong vek nahi sedala ke hang unhut autonomous 6 schedule power bang je surrender nang ni ai chini ne de sama si je surrender bom lo la si ka pachini nang ya phan ne tum claim nang kok lo 6 schedule article 244A long ne tok do kente 6 schedule paragraph 20 pensi autonomous state claim ji pada ka tok do ke Elitum chini pono mate thek ponong lo jay kathar alang ni klardak pen si pachini ponlo question karju pen
answer mate a reply long le det ke long na ta ni li thek pon long le lang nang li tu ke check ke pen no joksi 1995 aning kan long le aron ta input to ang we to that loke alienation of land itu 6 schedule ke check ke pon loke lagan 6 schedule puthak bang alang li tum puan sing ton pon kok lo bon same iritum arju ponong lo mate thek ponong lo asabo khache tonte kitcheng lo reporter bang asabo challenging hoy son dokok sin li hin pen ke thek dam long sir non tribal fund deletion bang ke la nang li ta ke bang lu la si hadi sir non tribal fund deletion nang hin ga 2011 aning ka sir non tribal fund deletion bang ga 2011 aning ka non tribal fund deletion bang ga sir 2011 aning kan dak bang ke jay kathar same aning ka siksak so si thek ponong lo athe alang li lam ke than tang telang lam ke than tang te angku si hala reporter bang ke arju dun phit lata tip kali tip thom same arju pondet la supena jok si alang li sitame jay kathar same aning siksak si alang li ningje lo reporter apan nang li sitame ke thek thia bang lo puning je det la sila bang solam pen hala reporter bang sapo hala sitame aning pung aning ki kang so same dokok thai ji la support ne mate copy upon ne hala reporter bang same abatai arju dun lemder lo same jay kathar bang ke lam ningje tang telang lasi sibang elitum chini nangji hala bang so amuni it lam kaning je tangte langku ke elitum akapre ka question ke elitum erazun ranang ne elitum lam kaning je apor pinangji hala ning je tang dead apian se elitum kaprek same elitum arju ponangji ma posinel hin pet matha alang litum lahin apor chipi pede posi bad conversation bang ke dokogo lasi elitum kachali nangji bang ke elitum mane lam than bom ning je bom phut bang ke elitum thagdun de nangji mate beng dun de nangji lage ne li ke matha lam lo Lapendanili isi alo athui long how to win friends and influence people hadak same ke tok do elitum lam kaning je elitum conversation de chingki che tanu elitum aporchipi pa menangji elitum arjudu pa menangji polam bang lam than voi hod bang ke elitum bank pet bang ke nang ni busi hadak same ke tok kondo MOS kaso here hod hala so hod paragraph 2 subparagraph 7 aport ke chiwar thu choroma state election commission pan power chipi de ke di more power hang po power ke do ane chiwar thu sir non tribal issues bang non tribal atumen nitungi pubong lo kai non tribal issues bang non tabi sir ka ke thanai kang thaningi tuliram ro non ke issues bang ga weg delo nang tungyan ta ha nang thanang ji ga weg delo non bang ke ing than po lage nang tung ga weg delo kang thaningi tha me ing than war chogi ma Allah salam na langu Allah salam na langu my issues the reporter hin ben arju pon lo ai issue bang ke abden lo polam the bang ke paklang ro lata patai ni patai thom sining je pon lem det lapne jai ka tharalang ni thak pon elo do lo lapne ing than pon po bon same alu bang selam nai lang selang li hin bening je pon lo bon same reporter bang ke avi pusin je dun bor ieret lalo protang te ahok lo lake dake challenging asonsi dakta dokoklo nali tum background arju pon pa melo pulutang te anut ka prega reporter to bang ahok lo kalang lo pukaning je tum do bon same la inut bang ke asabo precture asonsi nilihin ben ke thek dam long shoes bang ga weg ai shoes bang ga weg delo tu subparagraph 7 ne pura tuliram ro hang long si dulu le nang tu my shoes bang ga weg delo son ke Allah salam letike ing than no nang tu my shoes bang ga weg jong si ing than war me pute nang li people ing than war rede ing than no nang li nang tu my shoes bang people se weg delo right my issues bang people se weg delo nang li dak reporter hin ben ison wet alam arju ponlem del sol sigolo nali tuma issue bang ko pia por se vedelo labang so labang alang hin ben arju ponlem del bon same labang so prang jai kathar alang ni thak elo je nili tum long issue dolu palang ni thak elo bon same alang di arju ponlem del nai tu my issues bang people se weg delo un e nai tu my issues bang people se weg delo Allah salam le det ke ni tum high court ben ni tum order che be pass lo pente nai tu my issues bang people se weg delo sir non ke dolo lage Allah je katha ningje lo non ke dolu polam ke bon same reporter bang avi sar puse ningje dun thurong la sidak same ke chok chang thek lo Allah salam le det nang li ta pon lu nang ni Nalita lapuan lunang ni pukaning je bang ke reporter a sentiment same heart death haji halas tame charju ayason same dokok ta haji jibon same kopia posi jay kathar kaning jilo pulutang te reporter bang alang limlam khoing tung predet la support lo dak same isi challenging ason si mandelo asi reporter atumbang ke challenging ba ke avida tang ki ba pusin hin tel matha ajulo answer long lo la pede rat pan paklang na po rat sing sai Allah salam de tikke administration ke claim administration ke di law kan se claim government ke administration man lo claim po lagi election ke haya tu law people salam le de senai tu ke hang hek delo boron bang
hanglo hang hizar Puthot reporter hin ben kachedan dun mate challenging asal sidak thek ponong lo jay kathar ningje lo hanglo po lamang ke bor samay reporter ko piloi puke hanghe sir pusi alang ni ke thakdun lo la lo pulotang de dakra challenging asal pinak lo la sonjong si thakdun deng lo pulotang de lake madu same aning thijima pusi matha non da issue song abi ke lagi tok elo memorandum long tadu paragraph 2 subparagraph 7 pu tok lo awareness bang people ni dia busang tung pudet lo paragraph 2 subparagraph 7 pu lo te pilo dak si det lo dak si det lo dak si det lo adema amending thanji pu lo te a lo long tok te pin lo si kan klan ko Tuliram hanap jajan alang itu. ko bu si kan thanun ko tuliram lo hang thanon te sir I choose lo be ke bang than the jay kathar puthot alang lihin ben thakone lo paragraph 2 subparagraph 7 long si labang so putha ke dolo pulo bon samay sarimti sobang ke labang so question arju pon lemte rasan sido niliki matha tenge hala anuka prega reporter tumang ke la background sound ateng ben background asi ateng ben protect hala tumang satisfied lo ate halang itum thank you booking je tum samay do bon samay line bang ke isiwed acquisition si ruile thot alo ka selam lete I issue sa bang na tum people awareness lang kita sir 2 paragraph 2 subparagraph 7 hello issue lo like kaita ni tu ke do lo abi sir non phone na tum abi dak samay puthot isi challenging award uthukok lo jay kathar ningje lo issue lo la paragraph 2 subparagraph 7 hello issue lo puning je lo bon samay reporter bangke avisar pusi ningje pon thip subai bon sir ladhak bangke nilisame karjulong pen banghu haglo athe chobai bonsar pu kaningje bangke athe labang solam kaningje lage usmartum kaching ki je thana sonsi mandat lo jai katha kaningje chobai pe bangke ratum sing sai po nilhin ben ke matha teng lo putangte reporter to bangke chobai pu bangke kaningje dun bangke chalon ni sijima pu lake isi disrespect hoy sonang naklo alang ni fan respect pipe pin nang naklo jo tari awareness sang tum rong along ke than tap bang people sing ton tire ko sir awareness wrong along ke than tap bang nang ni tum ko pie por sing ton te de lo labang so lama ke nili same puthot bang hutu hak lo labang so question alang li kading je ke la ke alang ni ning ar lo kai ke matha vera lama pusini ke matha reporter perspective ke la sonang nak lo epchal si atumang ke rong arada atuma pan than tap than pru asan si thek long rong lo dak pen same isyang thek do ko lo alangli one sided mate ihinat alangli support vi mate ihinat support pedet la son si alangli klang roklo bon seme ahok pet ke reporter pulutang te neutral si ke donangji to jong si pene political party mate opposition party atum jong si labang so question arju pulutang te asabo kachelon nam do bon seme reporter to mange chelon nam te chat ma pusin li him matha nang li ta pan lu nang ne kali sir hala bang nang than re no nang tum abang issues bang people si change ik pharo sir jai kathar samay bang so approve ke paklang ji phansi labang so memorandum samay ingpu polo por samay reporter piloi puke nang tu samay arji ponong lo lu nang ne lo yo article 2 paragraph awareness sang tum people si awareness sang tum people si awareness copy por cpp de lo labang so alamang ke arji pon hingno dak ji ilitum dong se alang litum a talk show lang no de lang pulotang te athe alang litum talk show pen samay pen an awareness ke labang so tax samay pipon pon Hanap jom hanap. to issue tuliram man people arju hai hede awareness nang li pun people tuliram nang di because people arju hai hede nang li tuliram aprang tuliram si nang toy dun bodi nang li tuliram li bongo sina toy dun aprang ke 6 sujil si ke hang non copy por si hemprek hang rong labang so question ke cheng ben samay je ka thara hin pen reply pon elo bon samay reporter hin pen putho labang so question batai arju pon em that lalo pulutang te ahong lo jay kathar samay aning siksak vekji lake jay kathar ka lilo kadu kawi samay aning ka siksak tungji lagi bongo sena nang li 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 bongo sena down with bongo sena yes dak hijut si bang ningoy meme nali ke bongo sena ta ingtonte lapene pu reporters dame isi vera question se batai kirui dagbang ke editum theragira meme lo